Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-28 dari 50 hadis sulasiat dengan judul 3 tanda seseorang munafik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun. Tandanya seorang munafik itu ada 3. Idza hadasa kazaba. Tanda yang pertama, ketika ia berbicara selalu berdusta. Wa iza u'tumina khana. Tanda yang kedua, setiap kali ia dipercaya, ia berkhianat. Wa iza wa'ada akhlafa. Dan tanda yang ketiga, setiap kali berjanji, ia selalu tidak menepatinya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.